Bra asum gwen ka. Said the boy when him ta want to minka said yeah. Ade kwatire kwasi wana. Kwatire kwasi wa me ma wo si kwatire kwa da so. Ade kwatire kwa ni. Oka kwatire kwa ni pe bibiri kwatire kwa ni bro fu din say. O say we kwa da busa asa no betri. Kofi asa da be say. Kwatire kwa bro fu din. Omo mu ni mo anya no na say o ka ho ase ne. Asa me che so. Kwatire kwa. Kwatire kwa. E va de din no si e bibi o kwatire kwa. Kwatire kwa. Ye ko fa fi. Na wanentu so ne bro fu din ye. Awrade Yesu. Wanentu kwa na efo kwa. Anentus. Na anentus na ne ma de. Asa na check we ya. Wanentu. Oni be we na anentu kwa o. Who is the kind of anentu na fe no. Ana manentu kwa we. O ko hwe ne yem. Adene so no aye na anentu. Awrade Yesu. Bibia e boko. Adia chiu sa de say onu say bibia na me kwa. Sharp. Na ye te say nyame adom akwasiada. Yeah. The best African team and second in the world. Any team be ebesia kan nyame adom akwasiada wa Accra Sports Stadium. Na edidaso ne say de sa team no omonim guase de biada no. Sa pepe no omonim be guase. Oh. In fact, if you are playing with the second best team in the world and the first best team in Africa, now no o eyo se wo no o home crowd we training e wa anwem no obetimi ni Kumasi Asante Kotoko Asia kan dia ene na wo problem o say intimi ka kire omo ye mbebodi ni kura no ma benya bia mileage bi dia ko team ben wasam na okay team bi eso omo wo fada machi o baby omo ye based in Accra onyame ya adoma the team na omo needing I don't know mean kai team needing ba omo ne Kotoko na ebe shi omo ne Kotoko shi akosi and na omo needing afen dem so omo keke die si eni okay let me say me dey say one can has of focus no me dey afen kwa no mo get teenage ndi me dey me na nya hokwa na me hwe na me adma ye twia form so eno ne team ade bia da ye be match won kran so a omo take advantage etoto omo buom omo piska omo supporters enko da no boy de bia da no omo nim say be dey ye supporters no on be cash in amo mo team ye take advantage you omo angasa no na team omo dey office a safety pin na abo omo numbers abo omo disi mo dey you know your more team be na so then na go team any masses speak now omo office kro omo ni bi omo dey padlock akokansi ani ewura ye ho say tam team omo bas tight me epai na asa short for kwan la pass kwan mo please na go team any masses share that team nim ensure teams two ni benom no wo hwe Kotoko nsu benom na hwe say team ni nsu benom on that day see nyina wa ha ya shema amani bebu minim team kro ambaze mu dey na but ya adoma akwasiada ya shema amani bebu Kotoko ni team bi kobo za ya twa fam so utwa fam so anya Kotoko so na ho so we bema opa abo team ni di na menchire dodo e be shema ana sembe na weekend we bema na wo akukudu anka wa mbo team ni di ana say be ball benya mileage ama onya attention mileage say ade ya be shema o se mileage Kumasi Asante Kotoko 3 ana dan ana say team no 1 wa she wanya wo de one account me ka say ka zero ye nipa boni o oh de ebri bia dan ye krokro mu defe mani be wo Kumasi Asante Kotoko 3 mani be wo say team no 1 team no mu jersey na ye kala be aye no ho say Adom FM kala wo Joy FM kala wo Asempa FM kala wo Bedroom kala wo edosia mamin kai etiefo nyina se we de betwa mu onyame adoma kwesere nyina nkota house ne Kotoko achi na enye de na enye fe nti mesremu a eye Kwame Sifa kan Malik Kwaku Bako Dr. Srebo Electoral Commission ene ni takite tego mesremu mumrantem na mangaze mo nya ba bia ntena enti mo ntime ma park mumra na yina ye hu se mejina mo bi de ya very speed we no se se Kotoko so dia be machi de doko uni se this time nya imagine se metre akwanchire no ebanchia se me yepe house for the last time we go for market na wo de uni be bia efiba there be this time no mano onya me die ma me nkada wa she iti ye de me kan nyina se ye du park no so a ye nyina ye she boot ye be she boot o park no so the only akwanchire me to because all the boot to go park no so we ayi tie me kan no we kwani kwase ka me kan o chia we ya juma nga afco Nigeria for mvimo
Adwuma na di o. And pay me say you tag for. Almost the crata ba bonte. Anya easy o. Say omo nkɔ nen kochina. Ya semo. Say I'm sure omo conditions of service. Yeah. And me ka say ye nyina ya mfre anu antum. Na ya nhwe amanyo mansi ne baby asisi esia. Asem na Abuba batra 1 month. Yeah, bibia wo. You say far away from you and far who in institution so be also. Yeah. If they be a crowd or this year be no akusuku pon that you are not bothered. Mr. Enya no correct. Yeah. Yeah. As I say you be a Ghana need this year be asem here. Ya this year hon sem no tosin. Ya this year hon sem tosin. Yes, you tag for the edikai. Ojumaini bia sefata na ketua, no doubt about that. Ojumaini bia awobo no modern ye na juma efri akomapem o sefata na ketua. Asamo. Yet mo conditions of service ne mu demands ne yet ase pa. Yet ase so bia so say gidi amwo won a eya candifo ewo ya mamu mu no gidi na toba ha atosin. Ni nyina mu no ansa ne betimanya si pumasi bre papa bi no esese yetimi tenase ne yedi nkomo ne ye tro krata afanu nyina benya gidie wom na amayetimi akọ back to the classroom ayasam onyame nim ne kurani se yanhire ye ho amfa de se de anto utag for anim na yansra ban in this case his excellency Nana Danko Akufo-Addo ama no ankasa be titrani ama na no amene wase mu a ye de agro sa no na o man ne dachi ya de hye dachi e benya susu so but the man penny on him say you tag for cost strike there of course on him they say on top of the situation. Oh, okay. Omanhene is very much aware. Okay. I am believing that Omanhene himself is solvable amongst the institutions of state. Ya mandate to say san komo omundi but Omanhene solvable in 1 month. These institutions, you know, matria for mobo. And tia say nye juma. So you talk for no crowd to me bow monum kase. GDA ni ho. Nti ye best say wempo ka Omanhene na kasa mra. No nye medi nkomo no mfa nsa nse krata se no say eno man ko yisi. No but Omanhene identity was say do Omanhene level. But say na me kase. Enipa bi wo ho mo nkomo ahudi ni kra. Ebi wo a ana ema akomanto yem. Ayasemo. It is a one yabutra when a bespanico nabai. Yan kasa abayati, yan kasa utageti. Yase obi our point. This our point no akagidi a ombinya. No matima trans no matima no baba ema enti ase edmenom de sekrata. That gidi the one that was on the bar. Yes, and yes say. You talk for shadow. If you say abamba abanko I won't be paint here. Conditions of service won commode bi e ko kansin semu. Yeah. Yeah. Enti ye besre. Sa gidi na okan wasem no. This time you tag for gidi say man panyin owo so edine na be si form. Na oti omo wa so pam. Na omo conditions of service no nkomo no. Omo di nkomo na esi yie not the such krata ase. They don't have a problem going back to the lecture halls to go and lecture. Ayasemo. Enti yesre biem. Omo hu ye mobo. Na enyoma esei. Enyoma esei o. Enyoma say we adisua mu. There's a student na ma omo bags so omo fi campus so. Enyoma say. Yeah, omo fi campus. Enyoma say. Enyoma ka say. Eya o say we kira eben na onim. Enyoma say o. Enyoma say I say check afi we ase no. Enkwanhia Asia no pa ya mo news amoka Adom 6 o'clock news. Yeah, enkwanhia. Yeah. Enkwanhia fi esi mu no. Enkwanhia wonti ase, enkwanhia bi wo ya avoidable. Enkwanhia chese o giri se yebetima sia no kwan. Sa enkwanhia no nkwan ne guso. Esisi. Yeah, some. Nye bayi, ya ne abayifo. Yeah. Nye bayi o, ya nkasa ne ya abayifo no. Esisi ya abayifo de na chese enim kwan fa so yetu eso have problems. Enti enya careful. Ema bibi bia ntimi nko kama emfa maye. Me de masem na ne se you tag for asem yenhwe ana nkwanhia wasem so yenhwe ni ye me de besia it as well kwasiada onyame aduma mekoso aba bonka ya yebehia o park na etwia fam so na na yetwia gina mo so we ho me wo park da well so de hunu we de ba ma me so se minchi enzima we ho me wo park minchi enzima o try me a minchi hafo when we say me craft one e ba park da minchi enzima awlade yesu nyoma metima boafo oni so no Kwabena but unim memenda
ya fro every people no Ono why? ana wonko Kofa ha wakum si ambulance be se me bisi yo. Ono why? On for every people ni bi ayi mensa to pediatric lodge Ono why? ya ne una ko na nka wan Hey, what stretcher o? there be ayi yes Adom FM.